Class masalama khan angkol preparation kan ena tuna hian angkol preparation kan en chunjama preparation number pangana chuan from takin carbon double bond na tangin alcohol ka siam dona tin carbon double bond he alkene tanga alcohol siam hi chithum dona chithum jing a chun chini chu kal pung in ani wangin chini chu kan ena chuan ethylene kan ti bokani hi 2-butene heng symmetrical alkene application la tlema double bond na tangin right hand side left hand side and chuan ena symmetrical alkene ni eta ko double bond tangin right and left hand chuan ena symmetrical alkene unsymmetrical alkene ni kan application la tama example la compound chuan propene unsymmetrical alkene kala chuan sin to khan alkene tanga carbon double bond tanga alcohol siam dan ha chini kan se do ka ti kha chithum ma chithum jing pa hi chu kal pun na ni wangin chini chau ka do la pakhat na chuan hydration of alkene le tui water ka react do ni to hen unsymmetrical alkene carbon double bond ni tu nia tui ni ka ni water in ionized that country water to H plus le OH minus alawita heta hian electrophile nucleophile plus and minus of vangin he propyl and plus and minus ve ngai electrophilic set and nucleophilic set plus and minus react with ratio ve ngai chuanin single bond in strong sigma bond ni bond break lo heta double bond a ho so strong sigma bond ni so so do ki pi bond ni weak pi bond break down heavy bond to break down some and parasite kunwa hydrolyte fission bond set to electron pani kha carbon hmasawnna phian chang do chuan he carbon to single bond nei ne sp3 carbon to ni line double bond nei sp3 carbon to te sp2 carbon to te na to sp3 carbon to ai chuan sp2 carbon to te hi electron an pot na zo an more electron ki chuan electron if to vangin electron mo din huna anding heavy ta hi heavy na nei lo he carbon to na nei chu positive inductive effect electron release group electron donating group kan ti mo khania he electron release group and electron release kan to what ni carbon to ni chuan electron mo he din huna din lai kha he chuan electron supply to ne ya he chuan nei le lo chuan he chuan electron mo na sa ba he chuan electron mo na ti su ka hmasawnna sa ma hian chuan he kan chi hat CH3 CH2 heta wa minus ani han ta plus ani chuan a first step chuan C minus hian H plus effect for first step that effect che khan CH3 CH plus CH3 CH1 carbon khan plus ani carbon ka ta plus ni to C chuan C nam ni second carbon ka ta intermediate ani chuan a second step chuan heta nucleophile khan carbon ka ta lo ite ve che han khan CH3 CH OH CH isopropyl to propanol siaba hetia hydration of unsymmetrical alkene kan ti hian Markovnikov rule of 4 law Markovnikov rule theory Markovnikov rule khali azu khan kal ve positive portion of carbon to carrying hey carbon atom ko hian double bond to carbon to ko hian hydrogen to pakhat nei le ani nei ani claim le nei ta mo at positive portion cha nei ta no makal thi heta he nei sakala OH minus chu nei claim ma ka yen chok che ni hete tui le water le unsymmetrical alkene ka react to khan he hi direct method ki ania indirect method chuan unsymmetrical alkene le water in react to lo khan he sulfuric acid ne react sa phata acid ani na chara chu H plus X okay la ani omda na chu sulfuric acid nia H plus X okay la acid lan dia chuan hydration of alkene la chuan direct mo indirect la chuan carbon ko full zu na kal do la H plus we go to carbon to carrying less than more H plus then kalama
chuan heta minus O minus ta mai par le thmo CH3 CH hei ru tama OSO3H OSO3H chuan in heta lai CH2 lama H atal chuan CH3 le indirect method da chuan sulfuric acid and react patama chuan in water ne react le water chu H plus le OH minus ne siam tigan thia ta hian CC inang bond siam strong inang bond siam strong carbon atom le oxygen inang bond siam hi a weak bond a break anga a break chi kan positive electron na chu O ram a har kalam a electron ki zo ka O minus lo nia ma O minus an H plus lu le chi ma sulfuric acid ka enzyme le don so hen te lai C plus kan nucleophile ka ano lu chi ma hei indirect method ani a product chi nang chi le kaka carbon double bond alkene atanga alcohol ka siam hedan magnesium pakhat chu hita hydration of alkene alkene le ka le khan siam ni le number B a chuan panhina zo ka chuan hydroboration oxidation of alkene hey step ning akal dona hydroboration ni ka ke do khotama hydroboration ka zo chuan oxidation ka tilenga chuan in carbon double bond alkene atang khan alcohol siam don ani le asymmetrical alkene thui kalama CH3 CH chuan hydroboration process as well diborane B2H6 diborane ni kan mangdora amor chu reactive portion na ta chu boron trihydride boron hi periodic table akan group so bakuna ma boron ania aluminium gallium ania indium ania group so bakuna umani wangin valence electron pathum chu ani boron hi valence electron pakhat ani pathum ania aluminium kon pakhat ani valence electron pathum ani dekhabo siam hong ka ni chuan bond pathum siam dona bond pakhat chu electron pani siam ni kan tia bond pathum ka chuan electron par ban don opposite is by the stable chuan valence electron pari ani ngai kan tia masu par chu nei chu chuan pari ne lo par ne ho chu electron ta cham electron mo electron deficient compound kan ti kan tia anno mobile za ta chu par kan nei sia pan en mobile ani electron pani chu pair ka tia electron pair ka tong thei electron pair acceptor ho chu Lewis concept a acid ani group compounds of group 13 to Lewis concept acid ani acha chu valence electrons compounds se han valence electron par chu ne pani an mo bela le heta hian achu hydration of alkene ang de chi khan anti marker ko full of follow vedora B le H pathumania BH2 minus le H plus in is here chu H plus chu double bond into carbon apo hydrogen clear na kal ge thunga H ka chuan BH2 minus heta na kal ge to CH3 CH2 CH2 BH2 boron hydrogen tom pathum aneya hata pathum singa asymmetrical ki molecule khala khan pathum singa ko hata na kala BH2 ta kal hey tiagi molecule dam kala molecule hi chuan ma mi ang chena reaction akala pahi ala neya pahi singa pakhat kha heta toino kala chuan BH al chu ma chu BH chuan hi lu som lenga che lo so ko chuan chu tiyan tu ban sia tiya har sa tom pakhat along wangin hete hi pakhat gel mang thia chimol ko silak che kan hete hi H pakhat ba ha heta lu tama B le ting som lenga hete hi pathum ong to ron din ani H to hi hydroboration process kana thani chu ta hydroboration ka zo to oxidation ko tile do oxidation a chuan oxidizing agent a hydrogen peroxide ka mong do hydrogen peroxide in ionization chu penetrate ma plus minus OH minus nchira ka sei to
group compounds of group thiamine boron te aluminium gallium heng ho na chu compound se kon Lewis ka se acid ani acha chu valence element pathuman ne ya pathum ne ka bond se na hang ka ni point bond pathum chu ni don valence element par ka ni electron pahin an ni tlem chu cha electron pair acceptor ni don heta oxygen minus khan p kha alu ete se don te ete te ya acha chu boron hi atomic number pangania tian hybridization to carry out ang heta 1s hey cell niya 1 2 3 ka tihi spd ka tiga subcell ni first cell first energy level to subcell pa ka so le to s so ni second cell mo second subcell 2 chuan subcell ka ti s te niya third energy level third cell to subcell ka tum spd 3s 3p 3d ka ni chu yang chuan fourth energy level fourth cell chuan subcell pali spdf 4f 4s 4p 4d 4f ka ti chin chuan ni first chuan secondary energy sama valence element pangani pangani ka field on pakhat na chu heta na talanga pahina heta na talanga ni ava principle ka violate thilo ka follow mai si ava principle na sei chu orbital electron ludon re in orbital energy niam alu flat potaka alu flat huwa energy sama chu chu mati 1s niam energy chu 1s alu flat hetia 1 2 ko ti chuan energy niam alu flat mai energy sama chu do na diklo ava principle ka violate na le 1 2 chen akalangaya na pathum na chu hetan ludon na palina hi heta henge ludon ta hian ti kha problem thi hamsuli na se chu orbital energy in anga chuan in huwa chuan in anga ngai ni equal ni lo equivalent te nga hengi equal chu ni lo in ang che lo energy sa na chu s chu p sam phet amar chu in ang thok ngai ni hengwa chuan orbital electron alu phat huwa chu ele un te place alu le ti nga ti chuan palina chu tan lu to na pamana half field na isa ang boss e sa tani ka valence element pathuma nei boss e man kan ti ka e pakhat pahi thu hemi boss e man an hang ka ele to pakhat pahi ka thu pali amang ka palo niya chuan p orbital pakhati aveken electron pair acceptor electron pair khat pahi ala mongwa andong thei kan dia electron pahi halo do ni ta sila hemi electron orbital ni lu to ni bond pali chuan sia thei le khati che han to la hian heian bond hei n profile ko pi pathuma nei to heta bi le bon siama ma se p orbital han pakhat ruak ala ne chumi p orbital ruak chuan heta minus se lu chien ni ya chu te ni chuan heti hi pathum n profile ko pi pathum ma hydrogen carry out any tani halo ita amar so oxidation carry out chikan hydrogen peroxide pangin OOH hat bia lo lut dia bia chuan abaga orbital khan hi lo tong songa chuan in minus lu electron lu tani ro minus ka pela ikan chuan hitami he an chuak ma boron la negative charge of electron am lo top again electron loop zone boron la hin ma bathila boron la ma hin electron loop helwa boron chuasan zone na kalama hei hi n propal ku pathum zinga pa ta kha amai be na heta ko khan khata chawpchilh khan lei siam tu chu hei chu mai le nga me ta ni hi chuan heta hian b ta hian n propal ku to lo ma o ch2 ch2 ch3 n propoxide ini cuma itu na, cuan ini boron itu oksigen apa? Cuan kita n propal bukan oksigen semua, n propal bukan dile, n propoxide itu pakai tawp ni. Cuan kita hian aham yang cikan, hal sampai saya panggian oxidation ikeri au, void ikeri au ya, void kan ikeri au cikan. Atira n propal ni china kha as propoxide lo ni ta sorry n propoxide lo ni ta
Paro sa thunga oxidation point ni carry out chuan hetiam chi khan lo me don n propoxide kha ti khan pathum alo mo ti ni chuan heta hian hydrolysis carry out na reaction water thiamna ko sa water man kha H plus pathum le OH minus pathum mai siam ma ti hian chuan in time bona break ka nga boron the oxygen comparison oxygen ka electron gives over minus lenga and plus ka he minus lenga plus na nei minus lenga plus na nei o jo minus nei ka o minus ko kan H plus ka thun de kan mu ka ni chuan n propyl alcohol molecule thun siam wa chuan o minus nei ka ba ben b a hian 3 plus on don chumi plus ka thuma chuan OH minus and good ka nga orthoboric acid mo boric acid H3BO3 ni ka asiam do na alcohol present so ka ni cheta le alcohol present to pera chuan primary amine na asiam ya from primary amine until aruna primary amine na hian ethyl amine until ethanamine ti te poni albisine ma chuan kumane ma chuan ethyl amine albisine ma chuan ethanamine le he primary amine hi nitrous acid nen ka react dona nitrous acid ko ita lo chuo ke ko ita injury ke ka ti chuan sodium nitrite reacts with hydrochloric acid sodium chloride na chuan ma NaCl2 alo to ti so heta hian a structure of the H O N O ya heta hian dehydration removal of water to its work ma tin nitrogen gas at evolve ma chuan alcohol CH3 CH2OH alcohol simple primary amine and nitrous reaction hi koi mo tu dia to la hian secondary amine tan la china ma tin tertiary amine tan la bok ma he amine hian n hian direct attach ka to ba khacho ni ba primary amine ka dia n hian direct attach si ka ni secondary amine heta so pathum tertiary amine trimethyl amine anti te n dimethyl ethanamine he diethyl amine mo n ethyl ethanamine anti khai heng secondary amine tertiary amine te hian primary amine ang thuil nitrous acid a reactivate hiya amor tu dang na chu secondary amine tertiary amine na nitrous acid a react chuan nitrosamine asiam tan chu secondary amine ka chuan liver na nitrous test di te pon ya primary amine na nitrous acid react che khan alcohol siam ma secondary tertiary khan siam be pelo tin nitrogen gas e volfa secondary amine tertiary amine khan thei chu so distinguish na pui mo to kani zona lo ta which of the following amine produce alcohol with nitrous acid it's a primary amine which of the following amine reacts with nitrous acid and evolve nitrogen gas is a primary amine thoni secondary amine tertiary amine khan thei kikan alcohol properties chu kan zawa alcohol chemical properties kan alcoholic property hai unique dio mai example ethanol hi tian kalama bond single bond pakhat oma pan hi oma te pathum oma a bond se beli chu carbon e carbon ni carbon ni ya inang bond se ma strong hei carbon e oxygen awi ka oxygen hydrogen ko atom in ang ni ba wi ka ni le wi bond pan hi a break do na chu ka Zirtirtu chu ni hei alo break ta alo break che kha sunlight ma paro side om zero wa chu jon homolytic heterolytic fission in kalama bond sen to electron pa hi kha olo ma kal do ni acha chu ka hydrogen atom oxygen kha a electron ni electron na ko chak zo ka olo ma hi na kalama o hi minus so ma H plus alkoxide ion ethoxide ion le hydrogen ion siama awareness concept pale process concept achuan awareness concept achuan aqueous solution H plus so H acid dia
Brostolonic concept ko H plus pechok the proton pechok the acid ani chuan all X in carbon break ani chuan H plus pechok ma acid ani no so acidic property ni dona alcohol chu acid team kan sera le ani le heta lo break zok ta sera CH3 CH2 heta no break when is one CI chuan oxygen ni a electron is of carbon I chuan ni electron apo chak zoka all over here minus delta CM2 bond CM2 electron ati kha ankal bema tadian plus OH minus ka chhuah ka OH minus ka chhuah ke chu base ni di RS ko sa chuan potassium hydroxide sodium hydroxide hei sodium hydroxide ni potassium hydroxide ani NiNS dan chu Na plus le OH minus niya potassium hydroxide ko K plus le OH minus ani OH minus ka chu ke chu base ni kan tiya sodium hydroxide ko potassium hydroxide chu base ni kan se thi to la he alcohol here OH minus ka chu ka base ni chu basic property dia he then alcohol se acid ni thu ka se to base ni chu base ni se lo ka basic property ni OH minus pechok is also in base dilo. OH minus pechok tawa a plus ka mahani chuan. C plus nilo thil dang plus ni chuan base kan tikan aswa do. Amo so a plus tama C plus chuan ka ko kan ko chung chuan reactivity zel kan sei nani. Le chu ni chuan alcohol chuan OH ne carbon break ni chuan acid dora acidic character se tu kan dia. C le open ka ni lo break so sila OH minus base ang turin OH minus sa pechok dora amar chu a plus na ham ka kita na chuan ni vangin reactivity Zirtirtu ni le maso ka chuan hi kan sila all H din carbon break chuan H plus so dora acid ni dora number na chuan acidic character le alcohol chuan H plus sa pechok dia acid amar chu H plus also tagina pechok chuan chuan alcohol sa acidic kati bukan weak acid na hindi ka reto. Ewa H plus pechok ringe polar bond vanglong hei hydrogen molecule ni hydrogen molecule chu hydrogen atom pati na siya ma H ni bond CM2 electron hi align ka tao atom inang chini bagin apo na lang kay ang chip so he bond CM2 electron pati yan hydrogen atom hi potken ni hydrochloric acid kan la chuan bond CM2 electron kha alai ta thei to wa hydrogen alai chuan chlorine khan electron a pot na zo amor electronegative Cl ma khan tian insan tuna kan ke sa chi hian alcohol a chuan hydrogen OH group oma O H ani carbon CM2 electron hi alai ta thei lo ta ko hian oxygen so a electron negative to fluorine a most electron negative oxygen here a second most electron negative ni so acha oglo ma hian nei bond CM2 electron kha alai chuan lelam ka pot heta astro ani bond kha awa chu bond CM2 electron kha asir chuan helam pang hi Cl pa ka hete me ma electron onglok na lam H kha awi eta ko hian oglo ma chuan all of the Pluto H langka away kali. Thing pek ni sila then pek ta light ta kan gil ti chuan le lam hi apot ke ton. Amar chu pek ka asira ka gil ni chuan pek ka gil na lam chu he ho a chime ke no. Pek ko lo da lam ka chima to. Chu na bo angkola chuan ti hen oma e pek ka ani chuan bon sen ti lo tu na ka all so ke tu masela pang hi ke to achema chuan H plus so ke acid na di chuni he te ho sen to electron umda kha asir pa ule amor polar abor kha amor weak o na kha alaya ni chuan a stronger anon polar chena le alcohol chuan OH group vangin OH chu polar bond dia chuan O na pa ta H na pa ke H plus so ke H plus so ke chu acid ani amar chu all something that's so fello pati ka weak acid chu ni always on the him ma organic compound fello la always on ma carboxylic acid RCOOH
Come OH on the texture acid talking the zero. Then water H2 near H plus OH minus NCM here H plus H so vangin water acid in the zero. Then alcohol the acetylation so O le H in carbon a polar bond sent to electron over on there H number H plus so there so it's acetyl. Amar so weak acetyl so in alcohol the acetyl proof the reaction the over a reaction as well. When alcohol reacts with metallic sodium, when alcohol reacts with metallic sodium, hydrogen gas is involved. This shows that alcohols are acidic. Alcohol and metallic sodium when react hydrogen gas involved. But also an pure alcohol is acetyl and here. Acidic strength and thaih hei alcohol, methanol and methyl alcohol here. Hei water ni. Alcohol and water na in another nature. OH bond. Ane alcohol. Water apo H2O OH bond. What ni? Hela mahi nda sa tayla. Hydroxyl group more can this one. OH in ang chia. A bond polarity po ang chia doni. Bond siyang to sa electron pag hiniyan ang chia. HI chuan oxygen ni I electron ki so ka all of here po do na bond siyang electron ka. Tayo na tayo na. Heda po men bond siyang electron tayo na. Hemi ro tani so ay ang chia a bond strength ka. Acidic strength na bond. Amar so hei alcohol ni ang chuan heda ba yan alcohol pada ay alcohol to CH3. Hei water kasi no ni chuan hydrogen to napadamay. He alcohol because ito sina positive inductive effect electron release group ani. Ngati positive electron hi all ba yan onde is or a high electron negative electron ko sabuto electron mo na sa ani. Amar so alcohol chuan alcohol electron release group ani ngam he electron release group hian oxygen na electron release ma. Oxygen electron mo te o ma helam hen lo pe ko ba ang na Atiam sotuan amu bahasa kotor. So hela tra pot faklo khan apot na lo sa tiya. Amor chuwa tara chuan hydrogen khan ang electron release lo au ito bok lo inductive effect ani lo amu na kala sa ga electron khan ta ta na ko tani. So ti chuan alcohol la chuan abon siam to electron chuan electron release ko ba hian hydrogen la alaya ison priya. Ison pechi khana bon kha ati less polar ati stronger ni. Stronger bahkan aceh hei chhuah water so aceh mana kalau main cuan acidic strength compare cuan alcohol dia hei water hei acid so ingat ini alcohol di water I acidic low. The less acidic character of alcohol than water is due to electron release family. Due to the electron release present in alcohol molecule. Kaka acan sunita. Amar sa electron release on car tinge api acidic da ngomita kha theda maita atira chuan bond sin to electron kha asira acha chu oxygen high electron mo emelo hydroxyl bond o le H10 carbon sin to electron kha amala pot fakatiga amelo emelo ko o wi tu ko ni polar to ka amar chu electron release on che kan electron release kan electron api pita electron pek ke bahkan electron amo na kan yem so hela ta pot faklo kan atha lose dewa upon sin to electron kha alaya insona chu ati bond kha strong ani the electron releases electron towards oxygen atom and makes the OH hydroxyl bond less polar more strong so this one heng electron release group on the red chu chuan compound te anti acidic bond ti na theta alcohol ko compare ma OH zone to carbon tom hian carbon tom gam pathum ania tertiary alcohol dia azon to carbon tom hian carbon tom gam ani secondary alcohol dia OH zone to carbon tom hian carbon tom gam pakhat ani primary dia OH zone to carbon tom hian carbon tom gam ani methyl tertiary chuan
positive inductive effect electron release group anti khapat khawngaiha secondary hian release group anti primary pakhat oma methyl hian nei le heng electron release group una rare acho compound te anti acidic lo so kati ka chutin chuan methyl acho compound ti acidic lo tu ani le alcohol ka kani avai acid ka kani primary alcohol chuan compound ti acidic lo tu group pakhat ania secondary acho pati ne tertiary acho pathum chutin chuan methyl alcohol acidic vera primary alcohol nianga secondary alcohol nianga and the least acidic compound is tertiary alcohol kaka Zirtirtu ale khati zong kha wena kan Zirtirtu to mo kan Zirtirtu sila thitu den to pinge ni se